kume kriminalci, da Srbi su kume kriminalci. Pozdrav svima, nalazimo se trenutno u krugu nekadašnje Viskoze, nekadašnjeg hemijskog giganta u Srbiji, a i u Jugoslaviji. Ja ću vam ispričati moju priču, kako sam se zainteresovao za Viskozu i sve te fotografije i ostali materijal koji sam našao. Prilike sve je počelo negde u periodu osnovne škole, kad se putovalo za Banju Koviljaču, prolazilo se Banjskim putem gdje naravno pored se uvijek vidjela Viskoza, tad je bila u drugačijem stanju i mene tada u tom periodu, dečačkom periodu da kažem, i najprije zainteresovali su me dimnjaci koji su naravno najvidljiviji i ostale fabričke zgrade koje odudaraju od ostale arhitekture u okolini. Tako da je ta priča tada počela i naravno pošto su i majka i otac i ostali članovi porodice radili u Viskozi, često su se te priče iz njihovog perioda rada ovdje čule i u kući i na slavama i slično, i tako da sam ja to slušao, mene je to zanimalo i tako je ta priča i se rodila i želja da saznam u stvari kako je fabrika nekad izgledala. Kako sam to mogao da vidim? Mogao sam to jedino da vidim preko fotografije. Tako da moje neke prve fotografije koje sam pronašao bile su u staroj školi na gradilištu, osnovna škola Žika Popović, gdje su bile smeštene prostorije Viskozinog kulturno-umetničkog društva i uprave standarda i tako dalje. Tako da su tu bile neke prve fotografije. Kasnije prvi put sam ušao u krug Viskoze 2012. godine kada su me portiri sa majkom zajedno pustili u fabriku i tada sam svojim fotoaparatom uspeo da slikam malo neki spoljašnji deo fabrike i kroz ovu glavnu saobraćajnicu. Tada nisam naravno smio nigde da ulazim unutra jer bilo je opasno i tako dalje. Ali to je, znači, prije 10 godina sam prvi put ušao, već sljedeće godine kada je fabrika prodata, u stvari kada je prodata pokretna imovina, tada sam sa ocem jednom došao isto ovdje. Ulazili smo u upravnu zgradu gdje je bila i njegova kancelarija i tada je upravna zgrada bila zaključena skroz. Njegova kancelarija je bila otključena i ja se sjećam tog prizora sa 2 stola, sa ormarima punim dokumentacije. Tada sam našao sam neke prospekte, to sam ponao kao suvenir. Naravno, posle toga prošli do njegovog pogona gdje je on radio. Tada je sve bilo naravno očerupano, sve pokradeno. Naravno, njemu, čovjeku, nije bilo prijatno da se nalazi u takvom ambijentu jer tu je proveo svojih 18 godina. I nakon tog perioda nisam ulazio u Viskozu do 2019. godine kada sam odlučio sam da uđem. Tada već nije bilo ni portira, ni čuvara, nikoga. I u upravnoj zgradi sam tada našao neki također dosta fotografija i kasnije u fizičkoj laboratoriji celulakna gdje je u stvari kasnije što sam saznao i bio Viskozin fotograf sa fotolaboratorijom i tu sam pronašao ostale negative, dosta fotografija i slično. Tako da za sada moja neka procena je da je kada sve saberem, znači izrađene fotografije i negative, da će biti negdje oko 20.000 fotografija. Nakon pronađenih fotografija, naravno i negativa, usledilo je čišćenje samih, tako da sam do sada uspeo negdje oko 4.000 negativa da operem prvo, znači da očistim i da skeniram, da prebacim digitalni oblik. Znači, ostalo je još dugo posla, dosta posla, ali nadam se da ću to u nekom budućem vremenu uraditi. Sada se nalazimo na najvišem delu fabrike Viskoze, to je na krovu termoelektrane, a iza nas možemo vidjeti obim destrukcije i uništenja ovog giganta koji se prostirao na oko 100 hektara. Međutim, da li je to sve moralo da bude ovako? Naravno da nije moralo ovako da bude, moglo je nešto da se sačuva. Međutim, to očigledno nije bio cilj nikoga iz ondašnje vlasti, ni sadašnje vlasti, ni bilo koje vlasti. Znači, bilo je jedina osnovna ideja da se Viskoza uništi. To može bilo ko da priča i sa bivšim direktorima koji su ovdje proveli svoj radni vek, da pita njihovo mišljenje.
i neke situacije koje su se dešavale u toku posljednjih godina i dana Viskoze. Također, da li je plaćena visoka cena za izgradnju grada, pošto uvijek pričamo o Viskozi kao ekonomskom investitoru, da kažem, fabrici koja je podigla i samu Loznicu, međutim, po meni plaćena je možda i visoka cena za sve to, s obzirom da su mnogi ljudi postajali invalidi rada tokom rada u fabrici zbog teških uslova, naravno. I u okruženju koje je bilo opasno i mnogo toksičnih materija i hemikalija, tako da su mnogi ljudi svoj život završavali u Viskozi, nažalost pre vremena. Također, Viskoza, mi danas imamo drugi problem koji nije kao Viskoza, koji je mnogo gori od Viskoze, a to je rudnik litijuma, odnosno Rio Tinto, koji bi ostavio nepovratne posljedice po životnu sredinu i ekologiju u Lozničkom kraju. Kada gledamo Viskozu, ovo područje može da se na neki način, kako to već funkcioniše, može da se očisti, znači da se ispita zagađenost zemljišta, međutim, rudnik ne može da se vrati, to zemljište ne može da se vrati u prvobitni izgled, tako da mi se borimo da rudnika ne bude i neće ga biti, naravno. Nalazimo se sada u jednom pogonu Viskozinom, međutim, zašto smo ovdje? Ovdje smo povodom saopštenja Ministarstva za zaštitu životne sredine od prošle godine, koje je reklo da je Viskoza očišćena. Ne mogu da kažem, oni stvarno jesu bili ovdje, čistili su jedan deo, nešto je očišćeno, međutim, evo vidite ovdje iza mene, mi smo sada na prvom spratu tog pogona. Ovdje nije ništa očišćeno, ništa nije dirano, u prizemlju je očišćeno. Znači vidite ove temelje rezervoara gdje su bile određene hemikalije, ništa nije dirano, u prizemlju je očišćeno. Tako da, još jedan primjer kako rade institucije. Fizička laboratorija celulakna je mjesto gdje sam pronašao negative i dosta izrađenih fotografija. Dolazio sam ovdje mjesecima da bi to sve pronašao, iskopao ispod ovog šuta koje možemo da vidimo na podu. Kasnije, naravno, poslije toga sam, kao što sam već rekao, te negative čistio, prao i skenirao, digitalizovao da mogu da budu sačuvani trajno, naravno. I negative koje sam našao nisam bacao, naravno, i ne ostaju isto kao dokaz tog jednog vremena. Sad ćemo ovdje, pokazat ću vam gomilu filmova i negativa koje sam bacio na jednu kamaru, jer su totalno isprani, uništeni od vlage, od kiše, od nebrige same. Znači, to nikog nije zanimalo, iako je to istorijsko blago, ne samo Loznice, nego i Srbije, cijele naše države i te industrije koje smo mi imali privrede. Nalazimo se sad u upravnoj zgradi na drugom spratu, gdje sam ja 3 godine pravio izložbu o Viskozi. Izložba je bila smišljena tako da se predstavljaju fotografije koje sam ja ovdje pronašao u fabrici, koje sam sačuvao, spasao, tako da prve godine bilo negdje oko 50 ljudi, već sljedeće godine je bilo dosta više, a na ovoj posljednjoj izložbi prošle godine moja procena je bilo oko 200 ljudi i više. Ljudi su stvarno bili prepuni emocija, bilo je i suza i plača, jer su mnogi došli tada prvi put u fabriku posle 20 godina, nisu imali predstavu kako sve ovo izgleda, tako da ih je sva scenografija i sam izgled fabrike dosta potresao. Moja ideja da napravim izložbu ovdje došla je posle toga jer nisam imao razumevanja od strane gradskih institucija, pre svega mislim na Muzej Jadra, kome sam ja nosio te fotografije 2019. godine. Oni su nešto skenirali, sačuvali za sebe, to je bilo ok, ali moja ideja tad bila da napravim izložbu u samom muzeju. Međutim, do toga nije došlo. Zbog čega? Verovatno je tu neko pitanje vlasti i bojazni o pominjanju uopšte Viskoze u javnosti, jer mnogi imaju putera na glavi što se tiče fabrike. Tako da sam ja posle toga odlučio da napravim ovdje samostalnu izložbu, bez ičije pomoći.
bilo je tu nekih i problema. Zvali su me neki ljudi, jedan vlasnik lokalne televizije me zvao da mu ja donesem te fotografije, da on skenira za sebe bez ikakvih pitanja, nego me samo nazvao i rekao ajde to meni donesi. Naravno nisam to uradio, nisam hteo. Tako da posle toga sam išao u muzej jer sam očigledno video da mnogima te fotografije bi značile da finansijski sebe obezbede, da kroz neke projekte ili bilo šta. Odlučio sam da odem u muzej da pitam jel mogu oni meni da vrate te fotografije, što sam ja poklonio, nešto od njih. Međutim, tada sam naišao na saopštenje da bih ja u tom slučaju mogao da pišem zahtev za vraćanje tih fotografija, ali bi mogao da imam problem od Ministarstva kulture, jer bi oni mogli mene da optuže da sam ja te fotografije uzeo kradući u Viskozi, da sam te fotografije pokupio usput dok sam krao navodno i da sad pravim tu neku priču o sećanju na Viskozu ili bilo šta. Te reči su mene ostavile bez komentara, tako da ne znam šta iskreno, ne znam šta da kažem. Ako neko nije video kako je fabrika pokradena i kako su mašine od par metara prečnika nestajale, onda ne znam, stvarno ne mogu da razumem to. Iznerviram se uvijek kad pričam o tome, tako da neću ni spominjati to. Uglavnom, takva je situacija. Ovdje, recimo, na prvom spratu upravne zgrade bila je kancelarija te 2019. godine koja je imala svoja vrata, koja je unutra imala i stolove, i stolice, i urmare i dokumentaciju. Zašto je tako bilo dok su ostale kancelarije bile skroz razrušene i nije ništa bilo u njemu? Zato što je ta žena tada koja je bila maltene posljednja u Viskozi, Lepa Aleksić, pokojna, ona je na vratima napisala molbu da se ta kancelarija ne dira, da se ti stolovi ne diraju, stolice, jer dokumentacija treba da se prebaci u Šabački arhiv. Međutim, to nije ništa učinjeno. Stvarno, niko nije dirao tu prostoriju od lopova koji su pustošili fabriku. Hvala im na tome, mislim šta da kažem drugo. Međutim, već iste te godine, negde na zimu, kad sam došao ovde, otvorio ta vrata, unutra su bila 3 šatora sa migrantima, ja sam zatvorio i istrčao napolje, posle toga nisam dolazio par meseci i prvi put kad sam došao, kancelarija je bila rasturena, podaci o radnicima su bili, papiri su bili razbacani, znači to je važna dokumentacija koja je bila za staž radnika, znači nije bila neka obična papirologija ili bilo šta, tako da će mnogi ljudi koji su ovdje radili, koji treba sad odu u penziju, neće imati dokaz o radu u fabrici za neki period koji je čuvan ovdje na prvom spratu. Eto, to je to. I mogu samo da kažem, znači, pored nebrige o fotografijama koje su važne za kako razvoj Loznice, tako razvoj ovog regiona i Srbija i naše Jugoslavije, jer je Viskoza prva fabrika takvog tipa u Jugoslaviji napravljena, niko nije mario ni za arhivsku dokumentaciju koja se nalazila u celoj fabrici. Po mojim nekim informacijama u Šabačkom arhivu nema ništa iz Viskoze, osim nešto malo o radnicima, nekih dosija i nešto, ali podataka o arhivskog građe o samoj fabrici nema ništa. To sam saznao od nekih ljudi koji su tražili to već u arhivu, tako da to je takva situacija. Ne mari niko za istoriju, a istorija nam se ponavlja i danas imamo problem sa Rio Tintom. Ponovo ponavljam to, znači to je isto jedna opasnost koja može da nas košta i života i zdravlja i svega, a niko o tome ne mari. Trenutno je u fazi završavanje montaže dokumentarnog filma o Viskozi koji je počeo da se snima pre neke 2-3 godine. To snima jedna privatna produkcija iz Beograda, tako da po mojim procenama film će biti fenomenalno odrađen, dobro urađen, naravno sa velikom porukom i ti ljudi s kojima sam ja radio, koji su snimali film i sam ja učestvovao naravno u snimanju, mnogo su pazili na neke detalje, bit će tu lepih scena, naravno dosta arhivskih snimaka će biti u samom filmu, sa izgradnje, iz perioda rada, tako da montaža se očekuje da će biti gotova negde na proleće ove godine, ali to ćemo vidjeti i prva premijera će biti na nekom festivalu, zatim oni već najbolje znaju kada će se prvi
pojaviti u javnosti, kada će Lozničani moći da pogledaju taj film i ostali ljudi koji su zainteresovani. Sada bih imao jednu poruku za sve koji nas gledaju, za sve mlade, za sve ljude, da podrže trenutne proteste, da podrže studente, da izađu na ulicu u svom gradu, mestu, selu, bilo gde. Izađite, podržite nas, podržite i maturante u Lozničkoj gimnaziji koji su već od decembra u štrajku, tako da nemate čega da se plašite. Vaša sloboda je na vama. Vi odlučujete o svom životu, o svojoj slobodi, kako ćete živjeti, gde ćete raditi, sa kakvim ljudima ćete deliti vazduh i sve. Tako da izađite na proteste jer ovaj sistem mora da padne.